Reka tubashimire kandi tubaha ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. N'amakuru rero mukurikira ku muyoboro wa YouTube wacu wa Rwanda Top News, aho ibagezaho amakuru atandukanye. N'amakuru abagenda agaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, n'amakuru kandi by'umwihariko yibanda ko yari maravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abariho duhera amakuru yacu. Mu gihe rero imirwano ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse na FDLR, urugamba rukomeje hirya no hino mu bice bitandukanye by'iki gihugu, ariko benshi mu baturage bahasiga ubuzima ndetse n'abandi bakava mu byabo. Ubu noneho amakuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gace ka Mweso, nuko imitutu y'imbunda ngo yongeye kwerekeza mu duce dutandukanye twaha muri Mweso. Mu yandi makuru kandi yacu kuri iyi chaîne yacu ya Rwanda Top News tuyakomereje mu makuru avuga ko itsinda ry'ingabo z'u Rwanda cyangwa se za RDF z'u Rwanda zasoje neza ngo imyitozo ihuriweho ya Justified Accorded 2024 mu kanya. Ni mu makuru yacu ku buryo burambuye, tubahaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye. N'ubundi tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe rero imirwano ihuza igisirikare cya Kongo ndetse umutwe wa M23 ikomeje kandi yongeye kubura kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Werurwe umwaka wa 2024 hagati y'umutwe wa M23 doko hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro rya Alliance for the Congo. Ndetse nyine nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ngo yabereye mu gace ka Kashuga mu birometero bikeya werekeza muri Karembe muri teritwari ya Warikare. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara n'imirwano kandi indi mirwano bivuga ko kandi kuri uyu munsi ihuza impande zombi yakomereje mu gace ka Mayamoto yerekeza Rwindi, nkuko bitangazwa ko bikomeje kugenda bitangazwa, nkuko kandi amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara. Biravuga ko rero iyi mirwano cyangwa se biravuga ko igisirikare cya Kongo FARDC cyagerageje kugaba ibitero ku mutwe wa M23 ndetse ngo mu gace ka Mweso, maze mu rwego rwo kwirwanaho ngo umutwe wa M23 uza kuhindukirana igisirikare cya Kongo FARDC, maze nacyo ngo uza akukimijaho amasasu. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Iyi mirwano kandi ibaye mu gihe M23 iherutse gufata umujyi wa Nyanzare uri mu birometero hafi bigera ku 130 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho kandi muri Nyanzare niho hasanzwe hari ibirindiro bikuru bya sheferi ya Bwito ndetse ibirindiro bikuru bya Wazalendo muri teritwari ya Rucuru. Kandi ibi bibaye mu gihe iyi Nyanzare bivuga ko ariho General Sultani Makenga uyobora igisirikare cya M23 avuka. Mu yandi makuru kandi hakomeje gukirwa ahagaragara nuko umutwe wa M23 n'ubundi waruherutse ukubita icuro ufata uduce dutandukanye harimo nka Katsiro, aho yaje ngo gukubita inshuro igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa ndetse n'abafatanya bikorwa abajyo. Kandi nkuko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, ibi bibaye kandi mu gihe umutwe wa M23 watangaje ko uzakomeza gukora ibishoboka byose ugahangana n'igisirikare cya Kongo FARDC mu rwego rwo guharanira umutekano n'uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bakomeje kwitwa impunzi kandi ari abanyekongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje nkuko nyine iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi ubwo yiyamamarizaga kuyobora manda ye ya kabiri. Iki gihugu yatangaje ko ngo azakora ibishoboka byose agashaka umutekano w'abaturage b'abanyekongo ndetse ngo akirukana n'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu abaturage ba Kongo bavuga ko ibibazo byose bikomeje kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane
ubwicanyi bukomeje gukorerwa ngo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo atibagiranye abahema batuye mu ntara ya Ituri ngo bakomeje gukorerwa ubwicanyi. Bakavuga ko rero Perezida Antoine Felix Tshisekedi ngariwe agomba kusabazwa ibi byose bikomeje gukorerwa abaturage ba Kongo, kandi abaturage ba Kongo ndetse by'umwihariko abari hanze y'igihugu nk'impunzi bakomeje kwiyama ubutegetsi buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi ngo kubwicanyi bukomeje gukorerwa aba banyekongo, kandi bakomeje no kwiyama ibihugu byohereje ingabo muri iki gihugu cya Kongo ngo bijye gufasha iki gihugu kurwanya umutwe wa M23 harimo igihugu cya Malawi, igihugu cya Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo, uko nabo bakomeje kwihisha inyuma y'ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo. Reka rero dukomereze amakuru yacu ku makuru arimo kuvuga ko itsinda ry'ingabo z'u Rwanda RDF ngo zasoje neza imyitozo yazo ihuriweho ngo ya Justified Accorded 2024 muri Kenya, nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa kuri uyu wa kane itariki ya 7 Werurwe mwaka wa 2024. Itsinda ry'ingabo z'u Rwanda RDF bivuga ko zasoje neza imyitozo ihuriweho ya gisirikare yiswe Justified Accord 2024 yaberaga muri Kenya mu kigo cya Manyuki Basic Counter Insurgency Tourism and Stability Operations, nyuma y'ibyumweru bibiri ngo by'imyitozo ikomeye. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, Ambasaderi Robert Scott, umuyobozi wungirije ushinzwe imikoranire ya gisivile na gisirikare mu buyobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe Afurika, yasoje imyitozo maze ashimye abitabiriye amahugurwa ku bwitange ngo bagize muri aya mahugurwa, kandi yakomeje avuga ko yasabye gukoresha ubumenyi n'ubuhanga ngo bahawe kugira ngo batange umutekano ku mugabane wa Afurika. Nk'uko rero bikomeje kugenda bitangazwa, umuyobozi wungirije w'ingabo za Kenya Major General David Tarus yagaragaje ubufatanye budasanzwe bwagaragaye mu myitozo, nubwo hari indimi zitandukanye nk'uko nyine hari indimi zitandukanye ubunararibonye naho gukorera abitabiriye amahugurwa barakoranye neza ngo bahuza intego yo kwiga yo kongera imyiteguro no gukorana neza. Nk'uko rero bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara muri ayo mahugurwa rero yose, bivuga ko abitabiriye cyangwa se abitabiriye nyine aya mahugurwa bivuga ko bibanze gukora mu bikorwa bitandukanye birimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abasivili. Nk'uko rero bikomeje kugenda bitangazwa mu makuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, izi ngabo rero zikaba zashimiwe ibikorwa byazo zagiriraga cyangwa se ibikorwa n'amahugurwa zagiriraga mu gihugu cya Kenya. Mwese rero mwari mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho, reka dusubikire amakuru yacu hano. Turabashimiye gusa kuri wowe waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe nyine n'ururimi ukoresha, nagushishikariza gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro Rwanda Top News igenda ikugezaho 5 kuri 5. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari mu Burundi, abari muri Congo ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye. Tubashimiye uburyo mudakwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye mu makuru n'ibiganiro tuba tugenda atubagezaho mu makuru abagiye atandukanye, nk'amakuru habavugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, n'amakuru kandi abagenda agaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye, nk'amakuru habavugwa muri politike, amakuru avugwa mu mutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwese rero mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho,
turabashimiye aho muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru yacu yo nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza kandi nyagasani akomeza bishimire ibyo murimo, abayobore kandi abagenda imbere.